Nungairiko nungaina hingsi punsi amutang khak lakpane ko nungaina hingsi ko ado ahanba maktada RBCC na ngasigi sigi program se saruk ya bibedam yaw saruk yahan bibedam taina RBCC bone kono na khoramjari ado hojikse angang sele mix oibenina ko class 12 ngarang result out oigre class 12 pe kha thaba kyam yawbige seista ko thanga pione class 12 kyam yawbiba okay ama handa pe kha thaba kangu do okay fine ado result kamai ko ngang sa noina phangiba mark sidi A4 size da hapaga file da yaw legidoine akoina pamise aduna te hoi marks yam darkar lai but akoina hena darkar lai budi wisdom do ne bako wisdom se am darkar lai aduna ngasigi akoigi program sida career kamaina choose togadage habasdi hana sunena oza guru no sumyam habira mani aina so haige ko kai first akoina career se kamaina khansige haragadi nangi apamba ko preference nanga pame potuda nangi potential yawbra aduga personality haiba pot ahum se yengduna koina career semba yaro science tamba kangu diko they want to study hard and they want to earn lots of money through salary tolop charaga leiba pame moidi arts tamba kangu na teaching gi line da society da base tawba adaidi koi society gi policy maker system maker re moisna commerce tamba ngang sa ke dawi bank manager oiba chartered accountant oiba aduna tongana leigraga su ngasai science amusu arts ta thabak ta hodaba larikti haijaba government gi thabak su ta hodaba private su tawba ngam hodaba larikti heiba angang singse commerce haiba kangu sina nei chingaga pura kanda nei knowledge lawra kanda entrepreneurship amusu startup program tawka doineba adumana chingaga chakadaba leader se akhoi manipudi am niemeba. The second thing, before we start with the actual career counseling program, howjikti anoba mala ebako ngarang nahan January gi date 1 da pokhiba ngang se generation beta hai noisna generation Z ko generation G jo hai ko aduna ke doge habada AI se generation beta di artificial intelligence ka pullaga chat khaneba ada lakadoi ba chahi kharasda akoina interview chatpa matamda artificial intelligence yarokaneba edawi nogi data phalakaneba moidi nogi larik heiba heitaba nogi mark sheet ka kada tongana thamakanda moina check tawgadoise nagi social moral responsibility leiba leitabra yankaneba C social SMR so yaro taragadi nang interview pi matamda nogi mobile phone de nogi social media nogi Facebook account de nogi Instagram account de noina haukiba chahi mayam sida samasta moral sokpa yaba wahi wata yawbra je moi phajani yankane samasta moral sokpa igiba mi singdudi hojiki matama thabo phangaroi adu kaimba social moral responsibility se corporate sector da chanarak taragadi akhoi manipur da ba angang sing tangkhayam thabo phangaroi kaino di Facebook ta inai mayam se athiba phataba phajadaba mayam se inariba ko aduna ai nangdai ngasi de haide se social media haiba Facebook account namane bida message thanaba phawada noina di kanam ta uroi khangane ba but data scientist ka haiba mi sing se data scientist ka leiba artificial intelligence noina delete tawida noi record to loi leine aduna ngasi degidi social media se phajana sijinabiba phata haudi pot ibidaba kaina social moral responsibility lakadore adunagi generation dadi mi interview laro so maning de camera am yawneba adu camera da kaino artificial intelligence ne aduna hojikandi Google dadi hore Google company dadi ko CSM se hore aduna Google company da hojik chat matamda anopomi uroi masame bu uroi mayang kang bu uroi fit taw mi katang lawe moidi aduna yani makhaidi sahi kunma thoibokti phone yengasu kitang noina control na yengbiba kaigino haragadi science na haibana aina habana te sahi kunma thoibobodi till 21 years fawadi akogi brain se dum develop tawe hai saba loide hai aduna sahi 21 sudawa mi hapa matamda ma se juvenile haraga ma se jail thamte
हाइबदी ब्रेन साब लोइदिबनी वखन अफब फतबा खंथब ngamdaba mini हायबको अद सही कुमाथब मन फोन से सुम येंगै तारगदी नोगी ब्रेन के डेवलपमेंट दसु अहोंग लाकनी अदुई मथक नमि सोलकनी मिट से अनो उक्त्रसु 6x6 kai lei हायबको अदुगी डिफेक्ट लैरदी हजिकि मतन थबो फंगरोयबा हजि अनो उपांगांग सिंसिदी ai हाइसे हेंजन सोखरब नोइसे लाकदबे सही खरज इंडिया की थबक तंखाय मन थबक जंग यारोय मिट हे सोखि यारि मखैदि मिट सोखिबा सिंसिना सेक्शन सी मिट सोखतिबा सिंसिना मोबाइल पायु नोइदि पाइनो हाबदि यारोय बट विथ डिसिप्लिन नोंगदा पुंखायमा पुंगमा को सी तव चचेब नत्रगदि अवाबा लाकनेब ग्यान ताइको ngansa aduna aigi ning silomi kawi aigi unaba ngang si yorongani unadabi si yorongani ko aidi yamna ngopshanaba mi oire I was the rowdies in the class. I'm always the last bencher. Maning da phamba. Ai school la ko ai gi jaga se maning bench ta ga thongji mapanda. Para phada bi get out ko. Mapanda zum lang be tan sala gaden. Aduna aina ngaushana ba ngang yang ngaushana ba haina tanaba yadaba angang ga ubu se aina yam nushi ba ko. Kayo da ai suma tamon da moi gu moi ram bani na. Adu moi gi counseling da usam lai ba. Moi na khali se kaino ai khange ba fajara. Dumain tawdana aigi story se dumai la ai mai pa na ai sumi manina ko mai na macha na pi se doctor henin bagi science la hole 11 12 ta ai class doctor fail hoy subject loin fail hoy science ki nei punchida maths ta 1 phangjara ko ai phangai ni si very proudly ko maths ta 1 phangai ne ko ado class doctor fail hoy re fail hoy badagi di ai se like pare ima baba se kap se ubadagi ko ai se like pare ade am pass tawre adu loraga without changing the mistake of taking science again I was taken to Delhi and I was enrolled in botany dam tamhale bako 3 months subada ai chele ai ge goal chen do yon thoga ticket ka yum chele mai pa hai tok tabi yam sathi ba mi oi bai se yam sathi bai se lai sabi so aseng ba lai sabi aina thaban chong da ba lampa am ta lerekte aseng lai sabi se ko sak sana ba dedi boyfriend thamba koi ba chat pa thabal chong ba ko ai di ai ha je aduna ne ba ko ngausan nak ba mi ne heta ni oi last adu budi ai guma yaw ro ha okay amai taw da ai se mu yum de chele ko chela kan again I was taken to Bangalore again ai se ipana ai se ai mang ba tare ai se Bangalore da pura ga kai tamhali biotechnology tamhale again tougher subject in science ado ai yum da halakpadi ikairaba aduna ai se dum by health toraga biotechnology se by health toraga pass tawre by health toraga pass tawra mina company ta thabo lobidre company chapaje first round da kick out to bai first round da get out harapa second round am da sang to punchi da ngasi bo interview da ko adum tan thorakpa so I was jobless for 3-4 years aduga no madi aina finally I decided I will become a business tycoon. So I went to my father, Baba, I business tauge hai. So without knowledge, I cannot do business. So I went to Delhi. I did my master's in business management, MBA tamme ko. The subject ne kitang paame. Attention yaga like tamme. Adug ai chakre mapanda ko India gi mapanda jahi mari manga thabak tawre. Adug ai paisa ka saving tawre. So in 2008 ta in India da halaga aina talakpa entire savings and investment tawakanda asagi business tawne ko akoi real estate akoi property buying selling gi business am tawda ai pisa se loi ma 3 months ado pisa ma manumita I was 31 years old aduda kai khanga ke habada mi khudimaki punsida apamba haba maga magun haba nga pot ani yawe haba interest haba maga talent haba ma ko the business that was a apam katang oiram agi talent to yarom de aduna pisa sa loi mangine aduna hoji class 12 e bangang singidi hoji noina thangade ba khongthang sina lakadoi ba chahi 80 years e nabu thalakadoi ni mingcha talakadoi ne ba aduna hoji class 12 e bangang sing se noi gi career se noi gi apam bagi matung in ge habra noi gi talent gi matung in ge habra noi gi choice ne ba dudi ken tai ko adubu talent ki matung inabas na de lasting way ba apam bas de ahong banai ngasi pam dai he pam da bi ai
chumi ko asa admai tawdana akoina career khanba habase khwai first nga sai na habdo nangi preference nangi potential nangi personality pot ahum se yengdana akoi career khanba sunga yaroiba haji manipurda entrepreneur oigani business tawgane tholaiba angang singse mayam thole edu ka siam oideba kaigo entrepreneur oiba habase larik lesu heiba to khoba ko ne kitang kaning chu da ya poteba tundoija kaningness amakha yaudradagi kamaina nangi kaningness la mi halo haiba nate ko khatang di yaudiya poteba kaningness khadi aduna laik tamba habse noigi magun ama khangdaba yade adu aina hoji noida hanga kadoise salaiba ngang singse ai isana isabu khangjai habse kam yauge haba how many of you know yourself noi tumba saba thapui na tabida topada ai tumba yam phai sabe beduna tabida ko how many of you know yourself ko thanga piune ai question kem hangoi no ikai de khangi I will not ask any question noi khutang thangalo how many of you know yourself kan yau da bra yaro nganda khadi kai jai ro ai question hangoi mi noi bo a khutang thangalo masing du yenge habne yau da bra ado career counseling ta hobai kana baje kaino hairagadi hauji akhoi manipurda doctor su myam tamaga ta lai engineer su myam tamaga ta lai agriculture horticulture sericulture fishery nursing tambadi myam tamakoi loi ta lai ri ado khoina class 12 class 8 tagi hobai yare career counseling ko class 8 tagi hona noina ai se kana no habje khangna na ba tamna tamnu khona horagadi hey when na khaliba career do ado chappa mata nei mangninga machak laite kyan te ko nga sa si utne gyan tare ko okay ado hojik se ngo akhoi manipurda hojik college university yam thole private university sum ahum mari leire adidi akhoi gi dm university leire mu leire ko setami bangang sing sina ayamba kai kawi sina general studies kawi professional line leire adu professional line yam leibo oide general studies habdi BA BSc BCom prithvi ge aphawa mi si si yengoba prime minister khangde president khangde ko faina khoi gi foreign minister khangde defense minister khangde mogi biodata pha yeng matan ayam bana moise general studies la ko mi to oile meba adu su art sab subject se laweba adon takpada ai no da haide se art sab subject se BA se akhoi manipurda ke dawi larik so mangana BA tamale mama pan kaigino de BA se pass to bolai se mo hais chummeba BA se pass to bolai ba the BA se tamaga officer oi ke hai ta di yam lu subject ne gyan tai ko sa kai mandai na kai makhalaba ai science hena de ha ga arts loge hai ta ga di no gi decision de am la le aduki matik la le ba ko ai di science ne lai hai ni ge ba sen ke di science tadi chahi chama gi mamang na pirama formula akhoi hojibu sirinariba but na sayuki pung nipan da ayuki 8 o'clock ta tawkiba thabok myam prithvi tawkiba event myam lagi da adu the history on grade hayeng gi larik te yawra ne badu chumi ko aduna science hena de ha ga arts lawagi no decision am lale aduna tana ai history am nusi geography nusi political science nusi ha ga arts law ta re ke su kaide ko adu ngasi di aina da haidu se career gi mata na kitang lapta na thamraga kamai lei pagadage habas kai ma hoji class 10 ka banga amana noi di arts science commerce haba leite noi di pra in general da loi tammi ne bako science su tammi math su tammi social science civics economics history geography loi tammi ko ada noi di partiality thamba ya deba class 10 boki knowledge ne phazan leiga dom ne subject khudi ma ki ko aduna kai manoi class 10 kara kanda ai maths ki hairagadi akhoi ne ima gi pukte tholokpada abc hela ko nate haitaba maths ti tambi daga heibi ayaba aduna noi kamai tawgani class 10 tamanga amna maths hainade hairagadi you have to go back to the past thaini ge ahansina no matter how rich you become you should never forget your root habado admai tawduna nanga tamiba chapter dugi mai root se ko kawba yadeba aduna maths hayada bangang di ayeno da haidisi class
4, 5, 6, 7, 8, 9 the mathematics so every Saturday Sunday ozama tawa just mana revision chalo ko the maths dum haina rakane hauji noi se self study to wa haite ba noi noi gi wakhan sida ai kana ma mi na ngona takpi dakta ga dei sungai hera ro nei re adaga tuition ga chatra ga dei fail ore nei lai re noi ma'am se self study is haite re ba ko ada self study kamai to gani ai na hai se class 10 ta manga amana class 4 gi maths phala padadi nang yam laira ne because nang gi brain se mature hoigre banina class 4 gi maths so hairani nang nungaira ane ba ati tadi let's try for class 5 mathematics som haira ne ba adu su laira ne ba ade class 6 gi mathematics som try tor ko ne ba ko smine to dana revision tawo ba revision to daga ne sunga ya roi ba subject loina ma kinai haise aduga hayeng loina punsida adum matung inagado subject se kaino khambra book olaga adum inado kana no khambra maths ka english ka di hayeng wai punsida adum book ola inarani ada maths ti yari makai noi hayana bo hono hayeng wai noi chawra kanda civil service ke pekha tharakani combined defense service tharakani central armed police force ke pekha tharakani si thako matamda maths have chapter se subject se 15 ga su logical analytical reasoning kind yaure imam se maths tigi la ko pot na tane se imam se ke tai ko nga sa aduna maths ka english ka se no important ba subject on lobi ro atai su logo no habante atai su logsi adu ani sidi noi thado ko sunga ya de jume ko okay adu adini hayeng ko na na force sangning ba je makhan laye no me asang ba pai ba ma aten ba pai ba ma kan ba pam ge asang ba kyam paining ba ko thang apio nomai na sum sai go la yam pa do su yai ko nomai na sum tension e go lai pa ba hen doi ne ado hojiti yam nongai ba pawm na nupi masa sing se 2024 da gi di india government na yare nupi sing su merchant navy yaw ba yare merchant navy haisna kana no they are different from indian navy merchant navy haisna country amadana country ami marakta akoina lalolti ki pot purakpa trading ki pot purakpa ko business ki pot product myam purakda jahaz ta adugi jahaz to yawa lakdo ba kangu ne merchant navy haisina ado nipina tamagadi nipina exam ma thai exam se IMU CET hai ko sta nipina khallaba de tare chahi khudigi india government lupa lama scholarship nipim chagidi yam nungai pawm na ko nupam sai ji saw ya de piraktre nipi gi piye ba duga nipi de thabau su compulsory piye ba nei 6 months training yaura matung da 4 years ki training lei 3 years ki lei ba ko sigi pekha je khala kanai larik tam doi ne chahi ohum gi tamaga na ne tamaga doi sina nautical science tam doi ba chahi mari tamaga na marine engineering tamaga doi ba do si chahi ohum gi chahi mari gi training se yaura kanda dei thabak tau doi ne ba nipi masa gi di interview ga darkar leitre ba tambabu haukraba noi di compulsory thabak pirane ba aduna adum 6 months samundra leba pamba 6 months kang phanda lege ka haya gadi si sunu pimcha tawbe ke su kai deba ko aduga hajik nongme masa pai ge haya bani na compulsory class 12 level NDA tharani ko National Defense Academy has a college neba sigi college se tamakadoi se pot subject ni tamakane ba amana general line ka training ga amana technical line aduna ke doge hada engineer on training change haya gadi physics chemistry mathematics class 12 to 75% chalagadi direct SSB ki interview yoga engineering ki course ma changba yane ba NDA da natraga na ngasai gi infantry training ora ka doine ba adu su like tam doine ba 3 years like tam gani plus noi training to ka doine ba ado akhoi manipur masa sing je NDA di yam thaba ado khanba di yam wat ba se khanba wala se kai gi no haira gadi lari haiba haitaba gi natte ba ko akhoi gi personality je name ba interview piba haitaba interview changbada khutna kamai thamgani soldier na kamai thamgani mitna kamai yengani sa mark tangkhaim pini ne ada khoi di personality name ani subada angan suse society gi oiba community gi oiba service se yamna tarokta ba haita example samna habda nomuta mama mapa gi sa glass ma lolaga pithak ta bangang di india pumba gi kai seba togodo no habdo sigi wakhan je laeba aduna ngasai gi interview hangkado miss di psychology yang wang mi neba ada mane check to kadoi se nang sina india gi damuta kada bo thawai thaba ngam godoi no
kadai bo sacrifice to won ngoni kadai bo ba seba to won ngam dino ha thira ka doi ne ba ken tai ko ngang sa ada force chami ba ngang di yari makai community service am yaw noi di community service am yaw state level da lakpa any program world AIDS day lere the world environmental day lere sumo si option ga dom ne noi di ken tai ko ada hayang wai noi question se kadai lak ta no khang de aduga laik pa ba gi oina di arts science commerce na loina ma NDA thabi yai but you will have only one set of question di science based to hanga kane aduna commerce to satra su arts to satra su mai tongana pa ja ba tare physics chemistry maths bio tongana pa ba tare mo question paper di ama katang la kane sima lai bi re ko fashion designing chani manga kya ma yaw ge yaw da bra ama yaw re ni film sa ma yaw re okay atai di ama khatar yaw is nu pam sa di okay adunai marakta drawing ha ba angan kam yaw ba drawing hai ba crafty oi ba kam yaw ge yaw da bra yaw de karopati oi de ne hare se yaw da bon ta ai ne de paisa yam pali je ne paisa yam pa me ba ko stay tolop ka piya ge thabak ka toni manga am ta te hoji matam da di ai na ta la moi hangi se madam lekti yam pa da bi da tolo yam cha bi ya ba course kai lege ka hangi anga si ada India government yam phai ba ko India government yam phai angang se lai paning da ba isai saning ba jakoi saning ba drawing hai ba si makhan ji yenga kan da akhoi India da tambe ya ba line se 1747 line le masida ke dawi lai yam hai ba nga tam ga do ba maya ina lai pa ba nga tam ga do ba lai su pa da ba nga tambe ya ba line le ada ma su de sing yang khai to ro phangani ma su de sing yang khai phani ma su de sing yang khai dum phangne ba wakhan khan wai bro ha angang se lai bane ba ko lai ti su pa paning da ba tap am da isi pikhan ha pa ma ko lup salaga ne so thing sa da ngang lai ban nei ko lai rangani adung khoi gi pukhi da song tharaga ne na ai so thing ge yang ko ai di ghari pa ga lai yo ai minute kya so thing ma ngam ne yo kai sa da ngang lai bane lai ti su pa paning da ba adu mangang du di ne pass mark phangalo chinga cha khalo graduation box pass mark hey man oi dei si di breeding apprentice kai le Indian Army Navy Air Force Army sing da lan chat matam da ngak so thinga leiba ngam da ba ni training ti ga ni le fire brigade department na su le ba adu gi training do pi be dam ta di sing yang khai fu dum to lo phangi si di ke tai ko ai sa ne ke waro no lai pa ba ya pau ke su kai panindre da na it's okay paning da bano gi isor dum lai ko isori bi pura makine hai da na ai chana bi su lai yam paning de as ai chana bi very honest mama ai lai su pa panjang song hai on very honest my honest boy je ko ai na ma do ma di ko ma di superstar amane entire world le ba 5% population se mujhe superstar ne because mujhe kai makhai ya hoye akhoi gi interest ka akhoi gi talent ka se jaga am da pullaba atoi ta de mujhe superstar igale example Sachin Tendulkar he grew up watching cricket se ma gi interest ne ma chawra kana ma cricket sanare atus mai talent yoro me ko the my interest ka talent ko jaga am da pullaba ni na cricket pulle de ma superstar hoye ne ba noi nupa am sa noi miam ahing tumda na football yenge noi go su David Beckham hoye de na tume ko aisa adu ka ni noi just football the interest oram bi ai heba Shahrukh Khan ju pi nge da suti ura laga school ka ta bi da cinema yang chale my interest ne chawra ka ma film ku me my talent to yorom me amai to the my interest ka talent ka de cinema da puli ne da ma superstar ne adu my to na ai gi channel pi su she is one of the superstar because my interest se kaino cartoon yeng ba cartoon yek pa aduga my talent se kaino cartoon semba haiba crafty yam oiba makhuchina katina chapa do mani khoi comic khoi kaini comic figure character se ma do semba haiya adu my interest ka talent ka jaga am da pulleba ei chan pisa adu ma zo superstar maneba adu mana lari hajakti judi isona ma do doctor engineer oyon tharak ta baineba ken tai ko ai sa adu na hojik mana school chali sidi oja guru gi respect ni tina ba haiba adu dam tareba ma gi pass mark phangalo reba ai gi
Smile kilo max 100 ke bonda 40 phangedi 2 kg chicken thong koi mun ad ai chan pido ma hoje ena phurag lai pahan ge ba pung ahum lai pahan ge ba ma prithvi khwai de solang mi oi ne ba ma ke isona ma se ma pada pung ahum lai pa bang ma gi mechanism on de yaw de amai to ne gi mechanism on ta manara te ba thamoi dang chiengo ba ai na ta la pa kan da ko madam ai lai paningi or paning de lore paning de bang na phu ya pote da ma gi chana ba line kai no thiraga palising ni phu yang kai to cha ga de phai dana ko ai gi wakhan da de ne ai gi doctor su ude engineer kari ude ai gi wakhan da noi paisa thokhi adu ne ba ai gi vision de ken tai ko ngang sa adu no isona ne no gi ima gi puk ta noi ha pa pa ne mi ta noi gi lai bak ta nang gi si oi ru cho da loi la ba nga ta re ba miyo ba koina khong khut pa la matung da we forgot to ask question why ai ke da wi thak panu ha ba se si question je noi hang ba wa le aduna ai so du question ro hange ba hangba kan da ai gi answer do aina 32 years suba kana phange ba isona ke do tharak panu ha ba se adu ai di theng su thena kitang lucky oye ba sahi 80 90 suraga siram da bo ma ka do tharai no khang si ba myam su lai ri ha ba adu di mathak ta ka ga dum punishment phanga ga ne ba artificial intelligence hoji la ko ani mathak ta din han le ra mane ba ko akoina siraga mathak ka ba da dum queue de lenga ga computer pai le ra mane ni pi na biodata phak to ne nang di kaino he doctor yon chala ga yu tha ga liver na la nang chonang lukha phim zo hai do ne ba zaduna akoi miye ba se we should never stop asking questions why ekido po ino edo we la ino hai ba se ko aduga nena khanga do na hajikan angang se am demand am tawe demand se kaino yum phajaba laite ai dress phajaba laite noina paisa pai di se kari ino smaina complain to woni me am lai ha ba ko adudi one 25 days suba ngang ma cha duna mami su udui mana nok pa hai ba se magi matung de isho ma dum ina la e haju nei khudimaki maning de isho ma dum leirang ne ba adu ke doi ma su boring chuye ba kai mana piba challenge ne accept to draga di amai to duna nei sum complain to le ga life ta kem oi roi ba ai paisa lete lai be mung da pu e ai na to ning ba yam lai noi na kem ngam de na mai saw le ga kem kana roi aduna ke doi khambra aina class 12 fellow kanda akoi mi 77 lay class ta adui manung da akoi mari ka fellow akoi de haiter mi ju fellow ado fellow bo koi mari se mari manga akoi ma akoi kha akoi manga tare ni pa oi mane ado akoi oi mi nei ba khra se imane bi amna oza oi amana social welfare supervisor oi ko imane amena Russia da lay scientist ne Lady Amana, Chandigarh professor oi, Amana entrepreneur oi. Fellow Kanguzi ko, fellow Mamzai Haiseko. Adoga Aidi Moigo Moi Hodra su Pipa Chawa Manipu, the Inkalapa Leshadi, Pakang Noi Mama, Pulaga, Akoi Mini Puyang, the 8 Habo Piraga lady. I don't know how to take a Kanaka have that. Akoi Pello Boko Krasa, Ishwar Nushiba in it. Akoi the Hena Nushiba Moina. I don't know the way the Nushiba Nina, Akoi the Yaw give power say. Khangak na baina amta mana fellow hen bane ba fellow ba kan da ko next day de gi aina pung tara lai pa ba ngame whole life se pung khai ma lai pa da allergic oi ba aina pung tara lai pa ba ngam hingsa bi oi le ne ba ise ado ai isa na khangdri ne ba di poto isona di ha khra ba sigi power se aduna kai doge da akhoi gi punsi da ipa gyan ta da ba ima gyan ta da ba awa ba imung da pokpa laile su tam da problem le su na pa kangu se kem na te ba ishwara nu shibe hen be ne noi se dana de challenge on pi ne ba challenge ne accept to ga thuga ya tholo pra ngam ba yeng ne ba ishwara aduna ta le sum complain to le ra ga di ishwara akhoi maning de le pe su ma so bit to hale ba aduna ma thado ma chakhine ba khoi se adumain to duna ai nu pam sam gi wari yim ke ma se chu cham phudai ne 2014-15 swaida ma ai na ta la madam ai architecture taming hai architecture have the kaino akoina building se building kumba shopping mall airport kum building se yi ega design to kangu building se masak phajana ba design to kangu yi ega was architecture ka oi jahi mangai course ne ma se am mapa se pra whole day drunkard ni ko mama sina vegetable vendor ne man ai na ta la madam ai architecture taming en paisa de leite da khoi se sum khale wari se da ma gi phone am lai rang sunu hai ba gi
nang kang kan laktano luhong ba kitang ay rang sunu hai ba lawa na wanda phone tawre ai nang painting tawbra hangi wall painting ma tawe hai amai tawdana ai na ma nang wall painting hai bra man hai hai atu tas mai tawasi ai na ma se Imphal da mayang amagi contact pire magi matung ina hale adu ma wall painting tawe yo hale ba ina rang sunu hai ba se every month he comes and gives me 30,000 rupees saving amount every month 2 years ma continuously every month 30,000 amount the laga piraga after 2 years ma architecture tamba jatkhe this ma loisan gre thabok su tawgre angang do the miyo bla tawgi hadi kem yam yai have angang khrena ke dawi ipa yu the e imana injang yole aidi kem upai le ten phamle tho sidi yaro have ko ngang sa ada koi challenge accept tawgodom ni solution thi se ba kasu kaide amai to angang do smai to tamba angang yam lai adedi ne sakmai gi turen da ne nung cha me da na nung cha ba yaw le da angang se sahi ani hu nung cha ma ga paisa saving ta ga ne civil engineering tamba kan hojik masai company ha ga manipur da lai ai gi chatra lai ri du manga adan niyo na to ge singam da ba kem lai ti adan ai hojik 12 lore hojik mak tam da ya de lai ti paisa lai tre da na matam ra koi thabak to ta re ko thabak tawba tare aduna nasai gi skill je aduna leba China Japan da ke dawi angang se skill tambi se moina class 6 7 8 bose moi loi hayeba class 11 12 ka kara dine China ma cha sin je truck thawa hai bus thawa hai machine semba hai tires thaba hai mai fitting tawba hai loi hayeba aduna ke dawge da paisa se masana kanjaraga masan loi lektam eba adadi akhoi manipur da ke dawi maitiron da hayag de mongol jaw bai do angang si class 12 bo cha pukham cha ga gam phamle thebe ne myam se adu class imai ba paisa lekte ha ga phamle thok bodu di adu di isona su ya ro ha ba kyan tai ko nga sa ada lek taming e matam ta summer break lak pa winter break lak pa se ne kesu kai de ba tai thaba tam ba chalu e he paisa pai ba nu wa su mai semba tamu fan semba tam ba yai ko hoji manipur da 6 months ki training hoji khoi gi Haryana da ga lei ba ATM machine se ATM machine se yadab kana mapan dagi mayang ko ise paisa yam law ga ne akhoi ge dawi du ta di angang makhut masa am ling ba he ba angang lekti kya paring da ba angang ATM gi machine se ma da mal lak pati o yai ne lambi yam lei ba ko nan di yong phone da kai da katuk kan dum yeng lei ba namni panga ga di u ba ne ba lei ne ba taw ya ba lambi ada ai no da haidu se haji railway lines la ani railway lines se lakuma tam da ne skill professional myam changa ne ko manipur myam changa kane ba ko han du su changa lai ra bane ba ado hoji di balance the control ngami ba ko aina haisi tamelong chapada acho zo nung the thugai ra ga lambi se me nung thugai ba gari duna mapalang gi mi na thawre thugai ba nung duna akhoi kanguna kokta hapaga pura chale silang leverization hore ne bi se ado ngasai khena bdo yongde machine thauraga nung thugai ba nupa dana noma da lupa lising nipan mapan phange ada akhoi manipur machana ado khokalaga kokta hapa pura sanje no da lupa chami changa ga phange ken tai ko ngang sai haidoi se larik tamning mara tamgro larik ham paning hauda ba kangu do nei hingda ba yadi ba de kai ne hingde no skill de hingdoi ne ba adoi dam ta kin ja government na national skill development program yam tawi se si khudong cha ba noi lodre ba ITI da chalo ITI da machinist tam machine gi ko machinist kan le bane ba chahi ma gi diploma adu tam pa kangu se Dubai da ne ti demand le adu ki mate demand le gran Dubai da de plumbing gi course yaw ba ye je adu yong ko aina mi se nuksi da bo ante akhoi yum da pipe sembala ko mayang se bathroom fitting gi pipe ka sembala e ba ko aina bhaiya kuire akhoi ma khangnare nacha napi sinu ke ke tawi ge ha ga macha napi ahanduna Kazakhstan medical tam thai adudi one manipur da leraga pipe fitting kadang to macha medical thaba ngamagadi paisa thoi ba ma do adu pot akhoi to hoba ya da bra adu da white collar job thi le ga no bangang sa lei paninge lei tamgro nakhut na sa haire nakhut na sai pot chakho isai haire isai da chalo jagoi haire jagoi da chalo carpentry haire hajikan di carpentry su technology leire carpentry da chahi mari gi technology course lei awang wa thaki technology sinaga tawba ya ba carpentry lei haba adu chatling ri chakho ka sukai de haba gen tai ko haisa
aduna matam gi lamjen da noi se sagol lamjen ta na ba yaw sagol do na te ba gen tare ko ada mi na si taw gre ai taw ni ha ba laite noi noi de yaw expertise ti matung ya thabak taw se ba gen tai ko ha sa aduna skill development program su lai noi na hen class 12 ra kan da chapya ba lambi lai yengsi taw da bu 12 ra degree tam ba de pamjai ko pai lai ta ga diploma cha che ba adai noi gi marak sta ne nupa masa engineer di oining ba class 10 ta mangang ko engineer di oining ba heng wai lari yam pa dana IG pe kha tha dana government gi selection taw bangam ni ha bi asa de lai ta ba mai semba gari semba computer ga sem pam ta ga di 11 12 ngai be ta ka lai tre direct class 12 ra kan da chahi ohum gi diploma ta mo ba engineering diploma adu lo ra kan da ne government gi thabak taw ba yare the dure salary di pikane salary chawge hai ta di adudagi another 3 years among degree tam thara lore diploma loi ba ngang di engineering se degree se chahi ahum gotang oye ba government na chahi ama noi gi ngakpi ba mana kyan tai kwai se haji class 10 ka bangang sing engineering line da chatning ba lari yam phabadi oi da ba tawdo mokhot ma sa yam hai ba adui ta ga di chat khro ba natra ga di no yango physics की ट्यूशन चकनी मैथ्स की ट्यूशन चकनी केमिस्ट्री की ट्यूशन बायोलॉजी ट्यूशन तंद्रो इंजीनियर ओगदो लेरगदी हैना चाही तरुक तम थग्रो बाजि तेन लोरा कांदा द हेंवाय कंपनी ना पामसु चाही तरुक तम पमिदे पामे बा चाही मरी तम पबुदी अदुना कदोगेदा स्टेट खुदिमकी मणिपुर गवर्नमेंट के सु डिप्लोमा इंजीनियरिंग हांगी ITI दे लेरंगनी नरी तसु यंगो स्टेट खुदिमकी हांगेबा एमाइन तौदना इंजीनियरिंग लाइन चनिब अंगांग सिंसे 10 का bangang sing direct chakhibe ka su kai de sumbagi lambi me amalai haba ko aduna noi na heyawai amutang counseling lapiro ai gi office ta akoina one by one wari saraga noi gi haijari ba ngamjari be matungina kai tawsi ke ka ga pai ta na bu yai na hajiti kamai tawge da angang se mixture oi banina aina class 12 ki angang da focus to counseling to ga di moi myam sen boring chu doi ne moi da focus to ga di moi myam sen boring chu doi ne ba ko aduna mana pullaga tawba counseling dedi akoina angang singje pining information mapung phana piba ngamde ba da mathang akoina tawba kan di group macha macha sembiu whole day tawbe ke su kai de ko pung mapan dai na pung 13 bona class 8 ki 11:30 dai na 1:30 bona class 9 ga 10 ga ko 11 12 na tongana kai 11 da 12 ta haining ba post dai highlight ga di moi myang so boarding chu ne angang macha macha myang aduna hojiti ke dawni akoi cross questioning wen tawase दे अपा अपा म लाइन दु मता न वरी लिपिरो ai na du de answer pi ge adu di ya bro gang sa yai ko ai ro ne o nga sai gi wari do drawing hei ban pim jam khu thanga khi ba do drawing se hei ta ra ga di na na khu su yam hei ra ba crafty oi ta ra ga di na fashion designing tambai mohta design myam gi mapa do tamo design myam gi father se kana no product design hai je product design hai ban pa se kana no hai ga di he is going to design everything. He's going to design car also, bike, like the laptop, mobile phone, sofa, cupboard, modular kitchen, ghari, anoki, frame ko, like the rocket, satellite, spacecraft, everything. New benasi na ba koi khudi maksi masak phajana ba ye eka design ta bo kangu du bo khari kai kawi product designer hai ba. Sigi potse kamai ta geda before COVID 2019 COVID how dingai mamang da the Honorable Prime Minister of India na ke dogeda China se world man maming chali se mai gi product ta gi ne ma di khoi more gi poche khoi yam pami ko manung di phau phata khadi mi na pam na ba sem bdi yam hai ba more gi poche aduna moi gi lam gi poche ga competition to go yana ba hai da India da product design launch to ge bane yam ni tang ba ma se chahi do bol 10 lakh sange 4 lakhs ga 50 chahi mari tam ba ga 50 lakhs sange ba hojiti hongdare ba sije mamang chahi phawbada 5 lakhs ni ai handak chahi di amuk lawthokre ba si hongdaro na kai gino habda China ga US market ka ani je yana dreba aduna China gi po US market da changdra bani na India gi product se US ki market ta hojiyam thong chaun hang lai ri aduna ke doge da akhoi gi product ki masak matau ke ka se China ga competition tok ta ba yada bani na akhoi university sing college sing yam kana encourage tawri aduna product design tambai ai ai chan bisu product design tam doine ba ada madi modular kitchen tawne hai modular kitchen se mana design ma cha ma saraga ne Godrej company de yon se ba
ꯒꯣꯗ꯭ꯔꯦꯖꯅ ꯄꯥꯝ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯃꯆꯥꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯕꯗ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯃ ꯀꯔꯣꯔ ꯑꯅꯤꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯘꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯪꯅ ꯌꯦꯛꯑꯒ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟ ꯇꯧꯑꯣꯕ HMT ꯀꯝꯄꯅꯤꯅ ꯄꯥꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯘꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯥꯏꯟꯁꯦ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯛ 10 ꯂꯥꯛ 35 ꯂꯥꯛ 10 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ So you are going to draw and design and the companies are going to buy the design from you. In terms of what the lakhs of peer lay have a sumber city. As mine told the now, further design Tama Kangu said, Kaimoina Hayawai, rocket kumba, missile gumba, Nomegi design gumba, spacecraft gumba, summa design of the high tide and Mogi master say IIT the Tameva, Indian Institute of Technology Tameva, Engineering College. Ada kay mo na lifestyle designer oige hay taragadi India gasu lay adu hozikan di India government 100% scholarship ta India gi mapanda Rome guma Italy guma thai gen ta ko bema sai drawing hay bam yaw gi bado adu ni da aduna drawing hay ba ngang je hozikan di demand ne ba thai na ga manadre ba admain to da noi nogi hay jaba kai lege ba mo da hay ro ba du matu nei hay bi ram ge ba extra microphone lay raga di ko Moi sẽ lúc đó nó sẽ không biết cái